manje la uJesu uyamthuma wathi mina angisenda la kaPetros kodwa kubathi ngizofuna impangele kodwa umakhele igijima bese la ngizovuka impangele bese la bathi lempangele ngizibone kabili bathi uhafa omunye ngobaba kodwa omunye bathi wafa ubumaye ngathi Jesu kovuka full chicken Nkosi yami athi Jehova ivuka la masibathi ivuka nothilitha wekhokhi akazi baba lekho ngizithanda ezulwini bathi kuvuka indoda emnyama ngathi mina Jehova wawusukhuluma ngaka wathi Jehova mevuka lempangele ngizomfowethu ifaka isosi ngathi mamaye maye ngilose yesosi kwenzekelana Jehova engibe manzi kodwa masibathiya baba ngathi maye ngilose hot just hey awungiphe lo full chicken namabhalisi phela amabhalisi azomela idombolo uyangizwa straight enkosini kodwa ke awungiphe lo full chicken maye Jehova nyama hey maye Jehova nyama hey ngilose amabhalisi Nkosi yamakhosi Awu